Incwadi yaMateyu sahluko 6. Kepha caphelani, ningakwenti kulunga kwenu embi kwebantu, ngenhloso yekuthi nibonwe ngibo. Funa nibede umvuzo kuyihle losezulwini. Ngakho-ke, nawupha lutho kumuntu loswele, ungamemeteli, njengobe kwenta abatentisi emasinagogeni nasetitaladini, khona batewudunyiswa bantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebawemukele umvuzo wabo. Kepha wena, nawupha sipho, sandla sakho sangesencele asingakwati lesikwentako sangesekudla, kuze sipho sakho sibe sekusithekeni. Khona uyihlo lobona ekusithekeni utakuvuza. Nanithandazako, ningalingisi batentisi, ngobe batsandza kuthandaza bemile emasinagogeni nasemajikeni etitaladi kuze batekubonwa bantfu. Ngiqinisile ngithi kini, sebavele bawutfolile umvuzo wabo. Kepha wena nawuthandaza, ngena endlini yakho, uvale umnyango, uthandaze kuyihlo losekusithekeni. Khona uyihlo lobona ekusithekeni utawukunika umvuzo. Kodwa nanithandazako, ningalibali kukhuluma emagama lamanyenti langasho lutho, njengebetive labacabanga kutsi batawuvakala ngekukhuluma kwabo lokunyenti. Ningabalingisi-ke, ngobe Nkulunkulu uyihlo ukwati kucala lenikudzingako nine ningakakuceli. Nanithandazako nibotsi, Babe wetfu losezulwini, alingcweliswe libito lakho, umbuso wakho awude, intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni njengobe yentiwa ezulwini. Siphe lamuhla kudla kwetfu, njengasemalangeni onke. Sithethelele tono tetfu, njengobe natsi sibathethelela labasonako. Ungasingenisi ekulingweni, kodvwa usisindzise kulokubi. Ngobe umbuso wakho, nemandla, nebukhosi, kuze kube phakadze. Amen. Ngobe nangabe niyabathethelela bantfu tono tabo, neyihlo losezulwini uyakunithethelela. Kodvwa naningabathetheleli bantfu tono tabo, neyihlo angeke anithethelele tono tenu. Futsi-ke nanizila kudla, ningabunyukumalisi buso benu njengebatentisi, ngobe bona banyukumalisa buso babo kuze batekubonakalisa kubantfu kuzila kwabo. Ngiqinisile ngithi kini, sebawemukele umvuzo wabo. Kepha wena nawuzila, gcobisa inhloko yakho, ugeze nebuso bakho, kuze bantfu bangakuboni kutsi uzilile, kodvwa ubonwe nguyihlo losekusithekeni. Neyihlo lobona ekusithekeni utakukunika umvuzo. Ningatibekeli umcebo wenu lapha emhlabeni, ngobe umvunya nekuthomba kutawudla, nemasela angagcekeza awube. Lokungenani, tibekeleni umcebo wenu ezulwini, lapho kungekho khona umvunya, nekuthomba lokuwudlako, nemasela angeke agcekeze awube. Phela lapho kukhona umcebo wakho khona, nenhlitiyo yakho itakuba khona. Sibane semtimba liso. Ngako-ke, nangabe liso lakho liphilile, nemtimba wakho wonke uyakuba sekukhanyeni. Kodvwa nangabe liso lakho lingaphili, nemtimba wakho wonke uyakuba sebumnyameni.
Ngakho-ke, nangabe kukhanya loku kuwe kubumnyama, bukhulu-ke bumnyama lobukuwe. Kude umuntu longakhonta emakhosi lamabili, ngobe uyakutonza lenye, athandze lenye, uyakwethembeka kulenye, ayedzelele lenye. Ungeke ukhonte uNkulunkulu nemcebo. Ngakho-ke ngithi kini, ningakhathateki ngetimpilo tenu, kuthi nitakudlani, ninatheni, nangemtimba yenu kuthi nitakwembathani. Impilo ayiyinkulu yini kunekudla, nemtimba kunekwekwembatha? Bukani tinyoni temoya kutsi atihlanyeli, ativuni, atibeki lutho etululwini, kodwa uYihlo losezulwini uyadondla. Aningcono kakhulu yini nine kunato? Kukhona yini emkhatsini wenu longatengetela umzuzwana ebudzeni bempilo yakhe ngekutihlupha kwakhe? Nitihluphelani ngetimpahla? Bukani timbali temhlaba kutsi tikhula njani, atikhandleki futsi atithungi. Kepha ngithi kini, naSolomoni ebukhatikhatini bakhe bonke abengeke afanane ngisho nayinye yato ngekwembatha. Kodwa nangabe uNkulunkulu abembathisa kangaka tshani besiganga lobuphilako lamuhla, kusasa bushe, akawuyinembathisa kakhulu yini nine leninekukholwa lokuncane? Ngakho-ke, ningakhathateki ngekuthi sitawudlani, nome sitawunathani, nome sitakwembathani, ngobe nebetive bafuna tona leto tintfo. Kantsi uYihlo losezulwini uyati ukuthi niyatidzinga tonke letintfo. Kodwa funani kucala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonke letintfo titakwengetelwa kini. Ngakho-ke, ningakhathateki ngelikusasa lenu, ngobe likusasa liyakutikhathalela lona. Inhlupheko yelilanga yenele lona. Matewu sahluko 7. Ningabehluleli labanye, kuze nani ningetikwehlulelwa nguNkulunkulu. Ngobe ngaloko kwehlulela lenehlulela ngako labanye, nani niyakwehlulelwa ngako. Nangaleso silinganiso lenilinganisa ngaso, nani niyakulinganiswa ngaso. Pho ulunakeni lutsi lolusesweni lemzalwane wakho, kodwa ube ungalunaki lolugodvo lolusesweni lakho? Nome-ke ungasho kanjani kumzalwane wakho uthi, asengikukhiphe nali lutsi lolusesweni lakho, ibe kantsi kuvundle lugodvo esweni lakho? Mtentisi, cala kucala ukhiphe lugodvo lolusesweni lwakho. Emva kwaloko-ke utakubonisisa kahle kutsi ukhiphe lutsi lolusesweni lwemzalwane wakho. Ningatiniki tinja lokungcwele, ningawalahli etihontshini ematshe enu laligugu, funa tiwagcobagcobe ngetinselo tato, bese tigucukela kini tiyanidzabudzabula. Celani nitawuphiwa, funani nitakutfola, concotshani nitakuvulelwa. Ngobe wonke locelako uyakuphiwa, nalofunako uyathola, nalonconcotshako uyavulelwa. Ngubani emkhatsini wenu lekungatsi umsa wakhe nakacela sinkwa yena amnike litshe, nome acela inhlanti yena amnike inyoka? Nangabe-ke nine lenibabi kangaka nikwati kubapha abantfwabenu tipho letinhle, kakhulu kangakanani-ke uYihlo losezulwini utakubapha lokuhle labacela kuye. Ngakho-ke, konke lenifisa kutsi bantfu bakwente kini, kwenteni nani kubo, ngobe ngulowo umgogodla wemtsetfo
newemfundiso yebaprofethi. Ngenani ngelisango lelincane, ngobe lisango libanti nendlela ibanti leyisa ekubhujisweni. Banyenti labangena ngalo. Kepha lisango lincane nendlela incane leyisa ekuphileni, nebantu labayitholako bambalwa. Caphelani baprofethi bemanga, labeta kini banjengetimvu ngaphandle, kodwa ngekhatsi banjengetimbisi letibukhali. Niyawubati ngemisebenti yabo, njengetihlahla tatiwa ngetitselo tato. Emagelebisi angakhiwa yini etihlahleni temanyeva, nome emakhiwa elugaganeni? Sihlahla lesimnandzi sitsela titselo letimnandzi, kantsi isihlahla lesibi sitsela titselo letimbi. Sihlahla lesimnandzi singeke sitsele titselo letimbi, kanjalo futhi nesihlahla lesibi singeke sitsele titselo letimnandzi. Sonke sihlahla lesingatseli titselo letimnandzi siyajutjwa, silahlwe emlilweni. Ngako-ke, baprofethi mbumbulu, niyawubati ngetitselo tabo. Akusibo bonke labatsi kimi, Nkosi, Nkosi, labayawungena embusweni welizulu, kodwa ngulabo labenta intsandvo yababe losezulwini. Ngalelo langa labanyenti bayakutsi kimi, Nkosi, Nkosi, asizange siprofethe yini ngelibito lakho? Asiwakhiphanga yini emadimoni ngelibito lakho? Asiyendanga yini imisebenti leminyenti nalemikhulu ngelibito lakho? Kepha ngiyawubaphendvula ngithi, angizange nginati. Sukani kimi ninebenti balokubi. Ngako-ke, wonke umuntu lova lamavi ami awente ufanana nendvodza lehlakaniphile, leyakha indlu yayo etikwelidwala. Kwase kuna imvula, imifula yagcwala, nemimoya yahusha, yetama kuyiphephula lendlu. Kodwa ayizange iwe, ngobe yayakhelwe esisekelweni lesesilidwala. Lowo lova lamavi ami angawenti ufanana nendvodza lesilima, leyakha indlu yayo esihlabathini. Kwase kuna imvula, imifula yagcwala, nemimoya yahusha, yayiphephula lendlu yaze yawa. Maye kwaba kukhulu loko kuwa kwayo. Kwathi Jesu nacedza lenkulumo yakhe, ticumbi tebantfu tase timangele ngale mfundziso yakhe, ngobe abebafundzisa njengemuntfu lonemandla, hhayi njengetati tabo temtsetfo. Matewu sahluko 8. Kwathi Jesu nehla entsabeni walandzelwa ticumbi letinyenti tebantfu. Kwase kufika umuntfu labenebulephero, wakhuleka kuye watsi, Nkosi, nawutsandza ungangihlambulula. Jesu welula sandla, wamtsindza watsi, ngiyatsandza, hlambuluka. Nembala wahlambuluka masinyane ebulephelweni bakhe. Jesu wase utsi kuye, lalela la, ungatsheli muntu, kodwa hamba uye kumpristi akubone, bese wenta umnikelo wekubonga lowamiswa nguMosi, ukhombise nebantfu kutsi sewuhlantekile. Kwathi Jesu asangena eKhaphanawume, wahlangabetwa yindvuna yelikhulu lemasotja yamncenga yatsi, Nkosi, sisebenti sami silele phansi endlini, sife luhlangotsi, sisebuhlungwini lobukhulu. Jesu wathi kuyo, ngiyeta, mine ngitamphilisa. Le ndvuna yaphendvula yatsi, Nkosi, angikafanelwa nekutsi ungene ngaphansi kweluphahla lwendlu yami, kepha shano livi nje, khona sisebenti sami sitawuphila. Nami nginetiphatsimandla letingetulu kwami.
nginemasotsha langaphansi kwami. Ngithi kulelinye, hamba, lihambe. Ngithi kulelinye, wota la, lide. Nengcekwini yami ngithi, yenta loku, ikwente. Jesu nakuva lokho wamangala, wathi kulaba bebamlandzela, ngiqinisile ngithi kini, ngisho naka-Israyeli angizange sengikuthole kukholwa lokunje. Kepha ngiyanitshela ngithi, labanyenti bayawuchamuka empumalanga nasentshonalanga, bahlale etafuleni kanye na-Abrahama, na-Isaka, naJakobe embusweni welizulu. Kodwa bantwana bembuso bayawukhishelwa ebumnyameni bangaphandle, lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletela kwematinyo. Jesu wase uthi enduneni, hamba, akwenteke kuwe njengekukholwa kwakho. Lesi sabenti sasinza ngaso leso sikhathi. Jesu wase ungenisa ekhaya laPetro. Lapho efika wakhanza uninatala waPetro alele embhedzeni aphethwe ngumkhuhlane. Jesu watsinza sandla sakhe, umkhuhlane wase uyamyekela, wasukuma wamlungisela kudla. Kwathi nase kuhlwa baletha kuye labanyenti lababenamadimoni, wabakhipha bonke bomoya lababi ngelivi nje, waphilisa bonke lababegula, kuze kugcwaliseke lokho lokwakhulunywa ngumprofeti Isaya nakathi, wasethwalela buthakathaka bethu, watisusa kithi tifo tethu. Jesu wathi kube abone isicumbi simkakile, wase uthi akwawelelwe ngesheya kwelwandle. Kwase kufika sati mthetho sathi, mfundisi, ngitakulandzela, ngisho nome uyaphi. Jesu wamphendula wathi, timphungutsha tinemigodzi, netinyoni tinetindleke, kodwa indvodzana yemuntu ide indzawo yekulala iphumule. Lomunye webafundzi bakhe wathi kuye, Nkosi, asewungivumele kucala nguye ungcwaba babe. Kepha Jesu wathi kuye, ngilandzele, uyekele labafile, bangcwabe labafile babo. Kwathi Jesu nasangena esikepeni, bafundzi bakhe bamlandzela. Kwase kuvuka sivunguvungu selwandle lesikhulu, sikepe sadzimate sagujetelwa ngemagagasi, kepha Jesu abelele. Bafundzi baya kuye bayakumvusa bathi, Nkosi, sisindzise, sesiyafa. Jesu wabaphendvula wathi, nesabani nine bekukholwa lokuncane. Wasukuma wasekhuta lesivunguvungu kanye nelwandle, kwase kuba khona kuthula lokukhulu. Bantfu bamangala, badzimate bathi, kantsi muntu muni lona, ngobe imimoya nelwandle kuyamlalela. Kwathi Jesu nasafikile ngesheya eveni leMagadara, wahlangabetwa bantfu lababili lababenamadimoni baphuma emathuneni. Babeyingoti lenkulu kangangekuthi kwakungasahambi muntu ngaleyo ndlela. Bamemeta bathi, sinamsebenzi muni nawe, Ndvodzana yaNkulunkulu? Sowutele kutesivisa buhlungu yini sikhathi sisengakefiki? Madudane nalapho kwakudla umhlambi lomkhulu wetingulube. Emadimoni ancenga Jesu athi, nawusikhipha la, sithumele singene kunangu umhlambi wetingulube. Jesu wathi kuwo, hambani. Ngako aphuma angena etihonjini. Wonke lowo mhlambi wagijima wewusa sihosha, wangena elwandle, wacwila, wafa. Lamadvodza abelusile abaleka aya edolobheni, afike abalandzisa yonke indzaba nekuthi kwentekani kulamadvodza lamabili labanemadimoni. Ngako-ke wonke umuntu kulelo dolobha waphuma wayawuhlangabeta Jesu. Bathi kube bambone, bamncenga bathi
akesuke kulelo live labo. Matewu sahluko 9. Jesu wangena esikebheni wewelela ngesheya wangena edolobheni lakubo. Baletha kuye umuntu lobekafe eluhlangothi alaliswe eluhlakeni. Nakabona kukholwa kwabo, Jesu wathi kulobekafe eluhlangothi, "Mani sibinzi, ndvodzana yami, tono takho tithethelelwe." Letinye tati temtsetfo takhuluma todvwana tatsi, "Lo muntu uyahlambalata." Kodwa Jesu ayati imicabango yabo wathi, "Yini nicabange lokubi etinhlitweni tenu? Ngukuphi lokulula ekutheni, tono takho tithethelelwe, nasekutheni, sukuma uhambe? Ngitanikhombisa-ke kutsi indvodzana yemuntu inemandla ekuthethelela tono emhlabeni." Wase uthi kulobekafe luhlangothi, "Sukuma, thatha luhlaka lwakho, uhambe ubuyele ekhaya." Wasukuma, wahamba waya ekhaya lakhe. Bantu bathi kube bakubone lokho, bethuka, badumisa uNkulunkulu lonika abantu emandla lanjalo. Jesu asengca lapho, wabona umuntu, libito lakhe kunguMatewu, ahleti endzaweni yekuthelisa, wathi kuye, "Ngilandzele." Nembala wasukuma wamlandzela. Kwathi Jesu asesendlini, adla, bathelisi labanyenti netoni letinyenti beta badla kanye naye nebafundzi bakhe. Bafarisi nababona loku, base bathi kubafundzi bakhe, "Kwendiwa yini ukuthi lo mfundzisi wenu adle kanye nebathelisi netoni?" Jesu nakuva loko, wabaphendvula wathi, "Bantu labaphilako abayidzingi inyanga, kodwa ngulabagulako kuphela labayidzingako. Kepha hambani nifundze kutsi kusho kutsini kutsi, ngifuna sihawu, hhayi umhlatshelo, ngobe angiketeli kubita labalungile, kepha toni." Kusenjalo, kwefika abafundzi baJohane umbhaphatisi kuJesu bathi, "Kwendiwa yini kutsi tsine nebaFarisi sizile, kepha abafundzi bakho bangazili?" Jesu wathi kubo, "Likhetfo lingakhala yini umkhwenyane asenalo? Kodwa kutawufika sikhatsi lapho umkhwenyane atawususwa kulo, kube ngukhona-ke litawuzila. Kude umuntu lochibela ingubo lenzala ngesichibi lesisha, ngobe lesichibi sitayidzabula lengubo, sente imbobo lenkulu. Kude nalongatsela liwayini lelisha kuso sikhumba sikhwama lesidzala, ngobe nakenta njalo lesikhumba sikhwama singapumuka kuchitheke leliwayini. Esikhundleni saloko, liwayini lelisha lithelwa kuso sikhumba sikhwama lesisha, kuze kuthi kokubili kuphathane kahle." Wathi Jesu asakhuluma loko, kwefika umphathi welisinagoge, waguca embi kwakhe wathi, "Indvodzakati yami isandza kufa nyalo, kodwa kodwa ubeke isandla sakho etikwayo, itawuphila." Jesu wasukuma wamlandzela kanye nebafundzi bakhe. Bekukhona umfati lotsile labenesifo sekopha, sesimgulise iminyaka 12. Weta ngemva kwaJesu watsintsa umphetho wengubo yakhe, ngobe abecabanga atsi, "Nangingamane nje ngitsintse umphetho wengubo yakhe, ngitawusinza." Jesu wagucuka wambuka wathi, "Mani sibinzi, ndvodzakati, kukholwa kwakho kukuphilisile." Kusukela kuleso sikhatsi lo mfati waphila. Kwathi Jesu asefikile endlini yalomphathi, abona abashayi bemintshingozi nesicuku lesijokotelako, wathi, "Phumani nonke."
lesidzandzane asikafi silele. Bamane bamhleka bulima nje. Nasebakhishiwe bonke bantfu, Jesu wangena wasibamba ngesandla, sidzandzane savuka. Lendzaba yanza nalo lonke lelo live. Jesu asendlula lapho, timbumbutse letimbili tamlandzela, timemeta tithi, "Ndotsana ya Davide, sihawukele." Wathi kube Jesu angene endlini, letimbumbutse teta kuye. Wathi kuto, "Niyakholwa yini kutsi ngingakwenta loku?" Taphendvula tathi, "Yebo, Nkosi." Jesu watsinza emehlo ato wathi, "Akwenteke kini njengokukholwa kwenu." Ase ayavuleka emehlo ato. Jesu watiyalisisa wathi, "Ningatsheli muntu ngaloku." Kepha taphuma lapho, takhuluma ngaye kulo lonke lelo live. Bathi baphuma nje, kwabe kungeniswa lenye indvodza leyayisimungulu inelidimoni. Lathi kube likhishwe lelidimoni, lendvodza yase iyakhuluma. Bantfu bonke bamangala, baze bathi, "Akuzange sekubonwe lokunje ka-Israyeli." Kepha abaFarisi bathi, "Ukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni." Jesu wahamba ajikeleta emadolobheni nasemitini. Abehamba afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela livangeli lembuso, aphilisa nebantfu etifeni tabo tonke nasemikhuhlaneni letinhlobonhlobo. Nabona ticumbi tebantfu, inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu, ngobe bebakhatsatekile, bahlakatekile, banjengetimvu letite umelusi. Ngako wase uthi kubafundzi bakhe, "Kuvuna kukhulu, kodwa tisebenti timbalwa. Ngako-ke, nxusani enkosini yekuvuna kutsi ithumele tisebenti ekuvuneni kwayo."